Ka ying bishar jong ka Kolkata kalapan mena ba onset along si jing im ya badon kti ban bad bor ya ka samla puli doktor kane ka jing jia ka bala jia hapo Kolkata. Kakmi jong Sanjay Roy hadin bala syak rai pendrem ya ukhun jong ka halor ka jing le bi jot bat penyap ya ka samla puli doktor ka bala puli ha RG Kar Medical College Hospital. Kinong thok kubor ki layo ban lek kli jing kli ya kakmi jong nong lek kam sniu kum ta kakmi ka la jupap da ka boong bala da ukhun jong ka udon kti shisha ban le ya ka te ka kampo ka dei hok ya u bo unyo ya ka jing pensitam ka basaja la da dei pen penyap ya u ru ka la dei hok ya u ka dei hadin bakalami ka rai na ka ying bishar jong ka Kolkata ha ka arpau tarik u ka la lengkot kakmi jong Roy ka bala sangap jar ban kren shakilat patai kubor hadin baka ying bishar ka la rai pendrem ya u Roy kala ong ru hakinong thok kubor bakum kalong kmi ka badon laingut ki khun kan thai ka don ka jing snow ka bala ru ban kata kum para kan thai ka basung thu re ka jing mong mensim jong ka kmi jong ka lanon kala ong shushu ru bala da ka ying bishar ka la rai pendrem ya khun jong nga ngam don hok ban persya halor kata namar ngalapan shisha ba khun jong nga ude unong lek kam runar hakmat jong ka an ngaya marwe ndri ngapriang yakat kum ka jing lek khala ka jong u ka bala ban kata ya ka ijot jong ka ying kasem kapara jong Roy kala kren hakmat kinong thok kubor kala ong baka an ka de ban sim ya la ka jong kalenti ngi na kaleng ka ying kasem ka jong ngim don jing thmu ban tuklar ya ka te gara jong ka ying bishar ha ka ba unu nong lek kam runar udei hok ban yo ya ka jing pensitam ka basaja ngi na kaleng ka ying kasem ka jong ngim don jing thmu ban tuklar ya ka hukum na kaleng ka jong ngi kala ban rap sisuru na du bala kem yo Sanjay ngi don hapok ka jing syak kenok ka dokti bat kok khai bat barok ki para marjan lani ki bahaying hasem ki lapej po yang ngi kala ong ru bala da jin dala pen khut no ya ka ni ka kes ngila ban snow yang pat ha ka haw ka bangi im কোর্টে আছেন রেপ আর মার্ডার কেসে ওনার আজকে ফেসলা এইটাই ইনি জানেন এই ভরসায় তো আমি কোথাও যাই না আপনি কি ভাবছেন কি সঞ্জয় এরকম রেপ বা মার্ডার করেছেন এই যে জানেনি সামনে রেখে নিয়েছি কাউকে তো কেউ তো সামনে নেই ওরাই আছে সঞ্জয় নিয়ে কি বলবেন আপনি আর কি বলবো কিছু বলার নেই জয় সঞ্জয় 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 সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সব আছে তো এই বিচার করবে বিচার করবে সরকারকে কি বলবে কি আর বলবো সরকারই ওকে অ্যারেস্ট করেছিল ফার্স্ট কে অ্যারেস্ট করেছিল সে জানবে আর জিজ্ঞেস করো না বাবু হয়ে গেছে অনেক কিছু পেলে আপনাকে কি সাথে আছে নাকি আপনি একা থাকছেন ওরা আসে যায় क्या बोले आपको कि मेरे कभी जाना होता ही नहीं था वो घर हम कभी गए ही नहीं आज अगर फैसला आ जाता है और पूरी तरह से खिलाफ आता है फैसला संजय के तो क्या करेंगे क्या करेंगे आइन के ऊपर पूरा भरोसा है अगर वो गलती किया है तो उसे सजा मिलेगा तो मंजूर है और अगर मान लीजिए वो साजिश का शिकार हुआ तो मैं क्या कर सकती हूँ ये तो आइन देखेगा ना मेरे तो कुछ करने से कुछ नहीं है तो सब कुछ अभी आप कानून पे छोड़ रहे हैं हाँ सब कुछ